Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mudukurikira mu makuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu. Twizere ko aho muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza. Tubahe ikaze mu makuru yacu mwe mudukurikira aho muri hirya no hino hatandukanye. Amakuru yacu rero tuyahereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Congo yongeye gusubiza ibintu rudubi, umutekano w'u Rwanda ndetse n'iki gihugu wongeye kuzamba. Ni nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda byo byari byahuriye muri Angola, ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bari bahuriye muri Angola, maze basinyana amasezerano ko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa ukavanwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu rwego rwo gukomeza gusigasira umutekano ndetse no gukuraho impungenge leta y'u Rwanda ifite uyu mutwe wa FDLR ushobora guteza umutekano muke kuri leta y'u Rwanda. Kuri ubu rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yongeye kwisubiraho ndetse iryama ku mutwe wa FDLR yanze kuwurekura. Mu yandi makuru rero n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko byari ibya nyirarureshwa ngo mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangazaga ko yaje gusenya cyangwa se yagabye igitero ku mutwe wa FDLR. Ni amakuru rero yose tugiye kugarukaho ku buryo burambuye, tugiye guhera ku yarimo agaruka ku ngingo zo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yongeye kwisubira cyangwa se yongeye kwisubira yirizimba mu magambo cyangwa se yongeye gufata icyemezo cyo kuryama ku mutwe wa FDLR. Ni nyuma yaho mu gihe gishize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda byari byasinyanye amasezerano y'uko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa burundu. Leta ya Congo yari yemeye gusinya rwose. Uyu Therese Kayikwamba, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane wa Congo, yari yemeye gusinya y'uko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa. Ni nyuma y'uko mu bwa mbere yari yabyanze ubwo yahamagarwa na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo aho yari ari muri Angola. Uyu Therese Kayikwamba yahamagawe kuri telefone na perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi amubuza ko agomba gusinya ko umutwe wa FDLR ugomba gusenywa, ndetse icyo gihe byaje no kurangira umutwe wa FDLR Congo itangaje ko ntawuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri ubu rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yongeye kugaragaza ko FDLR ntacyo itwaye. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yongeye kugaragaza ko umutwe witwaje intwaro wa FDLR udashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni mu gihe u Rwanda rwakomeje kugaragaza kenshi ko umutwe wa FDLR ari umutwaro cyangwa se ari ikibazo ku mutekano wa leta y'u Rwanda. Mu gihe intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'iz'u Rwanda zahuriraga i Rwanda ho muri Angola, hateguwe gahunda ihuriweho yo gusenya umutwe wa FDLR, umutwe ukorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC mu burasirazuba bw'iki gihugu. Iyi gahunda yateguwe na Angola yari yashyigikiwe n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, gitanga icyifuzo cy'uko ibikorwa byo gusenya umutwe wa FDLR byahurirana no kuba u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi bwashyizweho. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo isanzwe igaragaza ko umutwe wa FDLR ugizwe n'abarwanyi bake, ufite ndetse ngo abayobozi bashaje kandi ngo ntushobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda, nyamara rwo rwagaragaje kenshi ko uteye ikibazo ku Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda yibutsa ko FDLR yagabye ibitero i Musanze mu Kwakira umwaka wa 2019 byahitanye ubuzima bw'Abanyarwanda bagera kuri 14, ndetse igaba ibindi bitero muri aka karere muri Werurwe na Gicurasi na Kamena mu mwaka wa 2022. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Patrick Muyaya mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kinshasa yabajijwe impamvu bagaragaza ko FDLR ntacyo itwaye ariko bakemera kuyisenya. Muyaya yasobanuye ko kwemera gusenya FDLR bigamije kwikiza abashimangira ko uyu mutwe ntacyo utwaye.
FDLR igizwe n'abarwanyi barimo Abanyarwanda ndetse na bamwe mu Banyekongo bahuje ingengabitekerezo ya Jenoside. U Rwanda rugaragaza ko n'umurwanyi umwe wayo ashobora guteza ibibazo bitewe n'ingengabitekerezo ya Jenoside bifitemo. Mu yandi makuru n'ubundi tuyakomereje ku yarimo aravugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ibikorwa by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byiswe byo gusenya umutwe wa FDLR byari bigamije kuyobya uburari. Muri Nzeri umwaka w'2024 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru humvikanye ibyiswe ibitero by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR umaze igihe kinini ugenzura ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kuva mu mpera za 2019 FDLR iyoborwa mu rwego rwa gisirikare na Pacifique Ntawunguka uzwi nka General Omega ndetse byavugwaga ko ari nawe FARDC yari igambiriye cyane muri ibi bitero. Ibi bitero byagabwe mu duce twa Shovu na Mubambiro hafi y'umujyi wa Sake, Rushagara, Samusamu ndetse na Rushayo mu burengerazuba bwa Goma. Byateye urujijo rwinshi kuko byari bikurikiye icyemezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyo kwanga gahunda yo gusenya FDLR yateguwe na Angola. Icyemezo cyo kwanga gahunda yo gusenya FDLR cyafashwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Therese Kayikwamba Wagner nyuma yo guhabwa amabwiriza na Perezida w'iki gihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo wamuhamagaye kuri telefone ubwo yari ari i Rwanda. Mu gihe abo mu nzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo babwiraga ibinyamakuru ko bari mu bikorwa byo kurwanya FDLR, bavuzweho ko FARDC yibeshye irasa ku birindiro by'umutwe wa APCLC biyobowe na Colonel Innocent Kanyabungo. Tariki ya 27 Nzeri umwaka w'2024 abofisiye bakuru bo muri FARDC barimo Lieutenant General Far Sikabwe ndetse na General Major Peter Chirimwami bahuriye n'abayobozi bo muri iri huriro ry'imitwe ya Wazalendo Goma bemeranya ko ubufatanye bwabo bugomba gukomeza. Muri uwo mwanya umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njiku Kayiko Guillaume yasobanuriye Wazalendo ko umubano wabo usanzwe ari mwiza, asobanura ko umwanzi wabo ari umutwe wa M23 gusa. Minisitiri Nduhungirehe yatangarije kuri televiziyo y'igihugu ko ibikorwa bya FARDC byiswe ibyo gusenya FDLR byari bya nyirarushwa kuko mbere y'uko bitangira uyu mutwe wari wategujwe. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko atari ubwa mbere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igerageje kuyobya uburari ku ngingo ya FDLR kuko nyuma y'iminsi ine impuguke mu nzego z'iperereza zumvikanye uko uyu mutwe ugomba gusenywa. Tariki ya 12 Kanama habayeho inama hagati ya FARDC n'ubuyobozi bw'uyu mutwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu gihe FARDC ikomeje gukorana na FDLR, ntabwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iremera gusenya umutwe wa FDLR. Nyamara u Rwanda na Angola byo bigiye ko uyu mutwe usenywa bishingiye ahanini ku kuba ari wo ntandaro y'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari.
Ni amakuru rero mwagezwagaho ku muyoboro wacu wa YouTube, mudukurikira aho muri hirya no hino hatandukanye, reka mbashimire. Mu gihe waba utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, kandaho maze ujye ubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho gatanu kuri gatanu.